Yang Indra Rare Semato Ampura Sige kan, oyong nga lo. Yang Indra Rare Semato Inggih riwau mandeg sekadi asa punika daging tel penganikani Sang Hyang Siwa nuli matur ne mangkin mekadi linggih ide Sang Hyang Indra Yening punika wiyakti daging atur ide Sang Hyang Indra inggih haji yang sekadi asa punika indik kewentenan jagat baline sekadi mangkin punika haji ya. Tidak ratu punut titiang sapeluir daging titah palunguh betara ring padewekan titiang duh kapan titiang prasanggup piwal jagi pacang pundut titiang suun titiang saluwiring titah betara Durusang ratu ne mangkin ledangang durusang ratu melingih iriki ring surologa aratu mangkin titiang mamarga mekadi pedewekan titiang puniki wantah ngiringang sapetitah palunguh betara ne mangkin titiang pacang memargi aratu mogi sido karya ugi mogo rewastu raris side karya pemargin titian ngemban sapetitah palungguh iratu betara sane kelintang mau tamo pisan punika aratu Batara Indra tumuli raring marga inggih ne mangkin gelisin titiang antuk nyari tayang
Makadi ide yang indra ngelungsun mapamit saking ajeng ide sang yang siwa ngawitin memargi ngungsi jagat baline nya. Ireng para dewa sami sepemargin ide yang indra ngungsi jagat baline sahaja keiringan ngantuk dewata dewatine maka samiana rengambaro nginang. Weh, Dewa Ratu, kelintangan ben pisan pemargin idone, sewateking dewata dewatine memargi ngindang iri kering ambarune. Kadi paksi ya numpama yan prade narga mayang titiang pemargin dewata dewatine samian punika dan pendah waluyannya parikramani paksi sekadia sapunike kewentenane gancang sami wantah pasliweran nirike ring ambarune ngegane wiyakti pemargin idone gegancangan pisana Dodon ceblangan dari koreng deso besaking gelisin nantuk nyari tayang risampune wateking dewata dewatine punika rauh ring luhur besakih iri kenuli gelis ne mangkin pace burbur sako sikira restedun ngemaranin punika jagat baline Mayo danawa nyang rebawas ne bangrangas sake maun sepengrauh ide yang indra kairinga ngantuk dewata dewatine mako sami pidabdab wateking dewata dewatine rauh iri kuring besake kau ninge nantuk ide sang Prabu Mayo Denawa saho nyangre antuk bebausan sane kelintang bangras wiyakti ya para dewata sami
Daging baos ide Sang Prabu maya denau katiba ring wateking dewata dewati ne makabehan. Uduh. Neke dewata dewati ne ajak makejang idewa. Pamakas yang Indra Pemekas pamunyin tiange ane jani katuju tekeneng pamucuk idewa yang Indra anak ibuku dewa. Ngodiangi dewa pasrangka Tegarang sauden petakon tiange ane jani dengudiangi dewa ajak liu pesan. Tanpa samodana soner permisi jeg mebiayuhan peserang kabi dewa teko mai. Ngamaranin jagat Bali Dong jeg nadak sare idewa sing ada idewa mapuarah-warah tekening tiang jeg teko iju-iju teko mai kegumen tiange dini digumi Bali dewa. Doro sedara tayang apa ngati tiang tatas uning Nah, lautang ane jani sautin petakon tiang tekeningi dewa. Lautang warah-warahang dewa, apa tetujuan dewa teko mai? Apa syarat berbuat idewone? Tuturang kapening tiang. Pengsida tiang nawang buat sepetekan idewone. Akan tingkap. Yes!